Imbag nga alto tayo maning kaaruba, ada tayo ti may kadua, apaset ti programa tayo, kat may sa maning nga surat, tintay basaan ni tata. Kat kas kadaw yan, maawis kayo nga rud, apugtuan iti paulo na dahi nga surat, kat i-text yun iti official text line tayo, 0926-345-1700. Ayan, naglaka nga tandaanan. Ulitak, 0926-345-1700. Ayan, i-text yun po agraman nagan, kan lugar nga nagapan nyo. Kat na pumadatapog tuyo, iti napanunot ko nga paulo, may kangkay nga road, iti 200 pesos cash or load equivalent. Kat sakba iti amin, pagyamanan tayo nga road, iti sponsors tayo, iti dahi tayo pasat, ni ading Merla Belmoro iti Kingdom of Saudi Arabia, kini ading Cell Angel Season Espina iti Abu Dhabi. Kat nga road, kung na tayo nagsurat, Dear Manong June, nalabit, daytuyan ti oras, tapno irwar ko, tinabayagan nga iduldulin ko ang naglabas. Ngano malagip ko kat isun ti sang ko pakaturturugan. Istorya iti biyag mi a familia, nga hang ko may waksi ti panunod ko aging gana itata. Irugik nga rod, manong idihanak pa'y lagbas-basa. Ubingag pa'y laidi nga maadan puot ko. Malagip ko launay, idagpagpakaasin ni nanang ko kinitatang ko, nga di na kami pampanawan. Ngam natangkan ni tatang ko. Inwagting na ni nanang ko, kat na ipatugaw. Gundaway a pinartakan nan tinagnah ngay madayo. Aldaw tinaglabas manong lumlumtag pay lang ti mata ni nanang. Agpaspasungad latta iterwangan. Kadagluto idi ilaklakam na latta. Kadarato tumanaw iti tawa. Sala nagsubliti puot na idi awanan ti saang na. Idi makita na nga awanan ti nilaon ti pagbagasan mi. Awanan ti kanen mi adwa. Ditan anang rugi, asinursuro mi ti agbyag. Agbyag nga dakda kamilaang kininanang ko. Nakilablabada, ken nakikat-katulong kadagiti karuba. Aging gana na aklonnan, ken nairwamin, nga dua kamilaang iti agbibiyag. Hangko marik na itirigat idi, elementary agpailaang kat kabailakon ti manggod. Agi sursur tinatnatang, makigapas kan makiraep, makiburas ti mais kinda dumapay. Umnumatan da kita nga pangtustos ko ti bagbagik, ta makagatang akmatan ti tsinelas ko. Balon kanda dumapay a projects adawatan ti eskwela. Ngem iti saan ko kabaalan, tay ang awandak dagit padak nga ubing, nga awan ti tatang ko. Day tatipuon tin nakpan nakiririri kadakwada. Isu pa yan tinagtaudan ti apal ko. Ta isuda, adamang manggad kadakwada. Adda pagkamangan da no adamang tapis kadakwada. Ngam siyak awan. Hang kumabalin na baliksan, ti ipulong ka kinitatang ko. Uy nagpaarami dak project kinitatang ko. Taawan nga rod ti tatang ko. Addaak iti high school idi dadamag min kinitatang. Adda kanon bukod na familia sa Manila. Ti pakasdaawak manong ninanang ko. Awan nakitak asakit tinakam na nga nangibaga kanyak. Naragsak pay nga nangibalikas. Anak ko, adda kanugayang Manila ni tatang mo. Nagtungtong dapay kini angkal mo. Nalabit, bumisitan tumat keng ka. Makigtut to ajay ta makita na nga barukan. Iti day ta nga sinauni nanang ko kas lakayat nang ipasimudaag nga at dapay namnaman na nga mabukal pa iti familyami. At dapay lanamnaman na nga agsublipay ni tatang ko kada kami. Iti day ta nga edad ko naragsaka na amat nga nakangagngam kas na nagsubli tila dawa na nakitak idi. Atay kanito nga inuwagteng na ni nanang ko. Kas latatak marik na ti sakit. Kasla sa anak nakasagana ang makakita kang kuana. Nagtulig nga ron ti aldaw, umadado ti gastos mi, kat mariknak ti panakabandog ni nanang ko nga sumalsalog taltalon.
Utang ditoy, utang di tatibalon ko nga eskwela. Nga rod kinunakkan ko na agsarde ngagpailang agadal tapno makatulong agkan ka. Agsangit ni nanang ko, kunana, haan anak ko. No kaya mo, ingkapasyaran ni tatang mo. Eksakto, agbiyahe ni uncle mo, nga makaammo ti lugar na. Itulob na ka. Dagasin na kantumot lang into nagawid isuna. Nga rod manong June, oray sa anak pa'y nga nakasagana nga makitak ni tatang ko, napanak simurot kini uncle ko. Bareng lang no datulong nga yawat na kada kami, apinanawan na. Indis sa agnaklaang ni uncle ko iti sangwanan ti balayda. Katdag sanggasat, awan ni tatang ko anasang patak. Tayla ang agdamang asawa na, kan babasit nga anak da. Isu nga diak payla ang simbrek. Inuray ko ti sasangpet ti amag. Ket idi addan, nilabsan nak tayang ko. Nangagkulaunay ti damag na iti asawa na. Apay sino tabisita tayo? Di mala mabigbigan. Idi kon miningmingan nak ni tatang ko. Naging inot nga masideg. Nakitak launay dagiti luwana nga nagtedted. Nailuyo sagmatan, kat naging narakop kami nga nagsinsinangit. Nasaya at matitrato da kanyak, pati dagiti kakabsat ko, nakipatpatang da kanyak. Nga may di rumabiin, iniyaban na kitatang ko kat kunana. Anak, maawatan nak kuma. Hangka mabalin nga agtali na aditoy, tadyak kayat nga si katigapuanan ti panagririmi. Naulimak kan ti biyag mi, amok ang naulimak na ti biyag yung nga gina. Manong jak nakatagari idi. Ket awanen maawatak kadagiting balikas na. Eksaktumot nga anda nagbusi na jirwar ni uncle ko. Isu nga nagpakadak asigod. Inna kon tatang, day talaang tinibalikas ko. Ima-ima ak anapan, ima-ima akmot nga nagawid. Ket iti dayta nga langat ang nagawid. Ditak anaadal ti kinatarkok ni tatang ko. Ditak matan nga naikarikin ni nanang ko, nga kayanin mi adwa ti agbiag nga uray awan ti tulong nga itad ni tatang ko. Manen, dagiti luwasit ni nanang ko tinang sibog ti arapaap mi, tapno ipasnek mi ti agbiag. Agsalibukag ken agadalak tinasayaat. Manong 20 at 20 naglabas. Adu tinamaliw kada kami nga gina. Nabayag ang nagpatpatagabo ni nanang ko ngam saan adito'y Pilipinas no dikat sa Jebalasyo taaw. May sana ang nangisakat ti panagbiagmi. Isu nga ginagagat kumat tinagadal. Nakaturpusak met ti kurso nga kapkap na kak, aging gana iti maliknak, anasaya atan ti biagmi. Manong, idinaudi nga nagbakasyon ni nanang ko, nagustuhan nagtay usar na nga cellphone, kabaruan launay, isu nga indawat ko nga'y bati na. Kat awan duado ang inyawat na kanyak. Kat idi connect ko ti internet, nakalukat iti messenger na. Ket naklaatak iti nabasak ken natakwatak. Kunana, thank you tita kadagiti impatulod mo agamit mi. Thank you pay di impawit mo a kwarta apagpaagas ni daddy. Manong dagita ket mensahe a naggapu iti kabsat ko iti ruwar. Mensahe nga kasla ng pasardeng titayik ti lubong ko. Ninanang ko, tsak ammo no abay kasalaunay ti panagayat na kinitatang ko. Kalpasan ti naramid na kada kami, isuda nga namirdi ti pamilyami idi, ket ita, da kami met gayam ti pagbagasanda. Ket siyak tao aklang, amok nga dakas da ito'y marikrik na, ngam kasanok nga mapakawan da iti tattao nga saan nga dumawdawat ti pamakawan ko. Kasanok nga ipatag ida ket jakmat marik na nga ipatpatagdak. Aging gana tilangan manong kat sapay ko ma, may kanak ti basit apang magbaga, tatay ko nakon, numalagip kon, iso tisan kon napakaturturugan. Agyaman ak manong, more power to your program. To'y karubayo,
Ronnie iti jadi Nueva Vizcaya. Ading Ronnie, nagpintas ti istorya at biyag mo ngam kurang ti ending na birbiro kag tay naragsak kuma ang ililipas na ngam saan na kompleto daytoy. Bitin kumbaga kat ti makunak panawon laeng iti makaikadeng nukat nung malipatan ta sa naglabasan nyo gapo ti panang panaw kan panang baybayan ni tatang mo. Nalabi tasan pa nga itatang kuma, dim orayanan nga sa kayon to lang ag pinakawan no maudin iti amin. Intunahan na kanton manggagan. Kahit kuma, han mo nga babalawon ni nanay mo nga tumulong ta sa bali ti puso ti babae. Sa bali keng ka, umuna ti amin, nalaklak ag pakawan ti babae. Nalaklak ka makalipat ngam dagiti lalaki. Kaya na base dito istoryam, sana pulos nang imula ti suna ti sakit tinakam kinitatang mo. Dahita siguro ti maisa nga makagapon o apay rimang ay ti biyagyo, tadi na pinanunot dagiti saan na nasaya at nga naaramid keng kuana. Para keng kamat, narigat ti mangibato ti tinapay no binato da ka ti bato. Ngam nagasat ka taninanang mo kat kaya na dahita nga aramidan. Binatuda ti bato ngam tinapay ti imbato na. Ngarod saan ko kumakayat nga mang bagbagata saan ko nga bagay. Nagpaisim lang to brak ngam ading. Thank you very much for the trust. Kat no medyo nadagsan la tatirik nam talyawam laptan ka din tay maikalima paganurutan ng paulog ni Apo tayo na maraswakag kuna na di jay. Honor thy father and thy mother. Nagsimple nga madita amin ang ading ko. Ure kasano kinadakas dagiti naganak lattag at masapul nga irespeto tayo isuda. Ngarod karubamat kat nanyaman dagita nga pugtuyo na panunot yung nga paulo na dahito yung istorya i-text yung laeng ulitin ti text line 0926-345-1700. Ayan kat ikabil yung matan tinagan nyo ken address ulitin tagyaman katik ti sponsors tayo iti dahito nga paset Miss Merla Belmoro iti Saudi Arabia kini ading Cell Angel Season Espina iti Abu Dhabi. Ngarod ading Ronnie atay sunatang dawdawatem daytoyan. Much more
to give you what you gave to me, mother, sweet mother of mine. Mother, you gave me happiness, much more than words can say. I pray the Lord that He may bless you every night and every day. Mother of mine, now I am grown and I can walk straight all of my own. I'd like to give you what you gave to me, mother, sweet mother of mine. Mother, sweet mother of po, nagsaabutan nga sonata dayta request na ni Kabsat Taiwan. Kat once again, this program has been brought to you by Biosynergy Organic Fertilizer. Please get in touch with our very own board member Fred V. Alili. And of course, adang mataputi Alili Motorcycle Parts and Services at the Junction, Ipil, Etchaga, Isabela. Once again, thank you very much to our dear sponsor, Apo board member Fred V. Alili, nga kabagyan ni John Mark Pastor. Wen, lolok sa no uncle ko. Ano, at least, karuba ko na talaga. Wala. Uncle man sa ta, alili kami ni Apong mo nga Madi, Pascual. Pascual. Pascual ni Mother Nanta? Madi, it's the ko kano, it's the alili nga ko nata. Di ka muna niya basta Pascual. Di ka muna niya nagkukoneksyonan na sa kabagyam ko ng period. Okay. Kabagyam nga rod. Tinangabak? Ikaulo. Dahil mong kaya man, nalipata mo tan. Kabaw ka. Orete, Kaslapla ka lang ang pagkapagkot. Ngamin, karuban na gado, tipimog to, iti kuskus to, sa pasak na katadumang ngamin, iti apanda ipugto. Usto lang arudon, so katanda pa ilaang, abo iti inacceptar mi tatang, oras ka dito ilaang, may salang tipugto na. Wala. May salat answer na. Agad iti dumamang ngamin, iti nang rogya nga nagbasan, dahil iti asurat, kinagapu, iti kapsat tayo nga, no tatang ko na, text naman ti tatangan, anak, kung kunanat ta, nakaado apo ti text da, nga kat may salang apo ti umno, may salang ti answer na, iso nga iso tinangabak. Iso nga rod nga, Konami, congratulations to Jen Marquez of Etchaga, Isabela. Kat iti title na, Pagbagasan. Pagbagasan. Apo iti naging title na, tangamin, iti connection na, iti damo da pailaan kat pinanawan ni tatang da, umabot da iti ganito nga awan ti karga na ti pagbagasan da. And then iti ending na, isuda mo gayam ti nagbalin nga pagbagasan da. Jay, iti twist na day. Magayam niya. One, kat nag-text ni Manang Kurihin na di cellphone ko, kaya lang kung mabasa ta. Nabasa. Anak ko nana. I miss nanay so much. Ore siya magkiti tatay sa kansyon na kay medyo emotional pero sa bality show business dapat lipatan pa lang niya rinam. Una itabakan mo makaluwasit ka. Ayan kat apo niya laki timot tanti sa na ditang napasama kan. Kuna nadtoy naragsak nga aldaw yu aduwa dita estasyon. Kablaawa man ni inang ko Felicia Seriales itinaragsak pa nagkasangay na di kalman. Kablao naggapo dito'y familia David. Request mi man tayo kini Venus tayo ugoy ng duyan. Agyaman kami more power. Nana ni Nicanor S. David Barangay Kagawad Poro 4 San Sebastian Ramon Isabela. 4 de yan, nga 5.
4 gayam di Villa Carmen tayo ko na 5 gayam di San Sebastian. Yeah, mading kami ni Tubing when I was a child, you know. Ayun, English. We usually stayed at Puro 4 San Sebastian. Kapimintas ti Biag. Nagbaling nga Purok 5. Ngayon, bato. Ngarod, may sabay. Dagitay nga kagayim ko, di mga binate. Madita kakaitan no rabi ko naman ni bago ko. Ano ni o? Iso nga ba? Bati man. Okay, to Edem, to Loiza, to Loiza Alagay, ni Joy Nalapo, ni Bernalina Derla. Kenanalin Taguba. Kunana, apo, di laki di mo nabasa nga min tatayan. Kandete ka na nga tumtungag nga gayem mo, bakit ape mo nga batiin da kita da Venus kini Rey de la Cruz. Nalipatak triplyado ni Venus. Venus. Basta Venus nga dita Santiago City. Dito Santiago City. Nga apo sa una iti panag dati kanu nga mahilig tayo iti Ilocano songs. But then iti nanggag na kanu ti kantatang Ilocano kasla. Umaya mo't kunan and then adik mo't din namin gumot nga dumdumgan. So keng ka kumare Venus kastamot kini pare nga Ray kani Almira nga taga Cordon Isabela kada kayo nga agasawa dita. Good afternoon kada kayo dagiti kagayam ni bakko kan aminon nga nabasa natin Jay hampay ko na napaytoy good day manong June balong naragsak nga daw yu amin nakablawang at Felicia Seriales di happy birthday. Thank you tiya panang riing mo kanyak ate kan amin nga FDD stakeholders kantayin nyo mata Ilocano with kantayin Ilocano nga Dance with my father agyaman na kuya from Sonia iti Balog na Italy. Di ka mo no Balog na win Bologna. Siguro Bologna, Italy. Yeah, Italy. God bless kada tayo amen kanana ni kapsat nga Sonia Castillo Santiago iti Bologna, Italy. Bologna siguro ato. Yes. Ang mga English. Okay. Good afternoon. Kastamot kada kami amin nga agbubuya ka nagdingdingeg ita. I want to take this opportunity to extend my heartfelt thanks sa lahat ng mga nakaalala at bumati at nagregalo kahapon sa aking 55 kaarawan ang inyong kapatid sa pananampalataya sa Facebook, Miss Maria Estocapia Felicia Seriales. Nakatidog nga nagan. Apo ninayon ala dete ajay kwanimanang ko. Pero actually, it's from Felicia Seriales. Ang Miss Maria Estocapia Felicia ano pwede mabaling Lucrecia. Fordasiana. Okay, Ate Fel, once again, happy birthday to you. Auntie. Di kalman. Jack makachat unay ko na naman ni manang ko ang kanong makachat pero kita man naimbag nga daw yung manong ituloy mo kablawan man amin nga senior citizens dito'y Cordon kanahin nga rorayan ti programa yo. Wow, thank you Apo man tay kanta nga politipot nako dagit from Yolanda Aguirre ti Cordon Isabela ti pa nang ibagamit tayo Aguirre Aguirre ang kumalipatan Yolanda Aguirre ti Cordon Isabela thanks may the Lord shower you more strength Diyos ko dahil takat ti ko na akong taikanda tila pipiksapay nga pamagi. Turong dama kaya nga pagkata ng tisibubugal nga nuwang. Wow. Hello po sa mga coffee mate ko. Si Mary Jane Carpio, Beth Peralta, Agnes Reyes, John Carbonel, Roquel Bisbal. Roquel. Ay na. Roquel. No, it's Roquel. Roquel. Yeah, Bisbal. Rosel Ramos, nakikinig po kami every Sunday na napakasaya ng programa. Thank you. Kunana. Kuna naman ading Merla, hehe, ang haba ng name. Happy birthday, Ate Fel, kuna ni ading Merla. Sponsor tayo tatangal daw. Tanang ipatuloy din so natin igatang tati. Cafe. Thank you very much ading Merla, kini ading Angel Season Espina. Ayan, isumutin na po tikim matang itibado ta. Kita mo itibado ta? Pagkita. Thank you very much ading Cell Angel Season Espina. Puma. Ano nga ta?
Pumapalsi. Nakita launa eh. Sige, kantaan Dan naman pagkal daw niyo manong kablawak man ni Jin kinmi na dengag. Tatanga taga Rizal. West San Isidro. Yes kuman manong tay tok mama Penalkang. Thank you very much manong. Tiro. Pagsasaron mo taman, Mrs. Aguirre Aguirre. Para kayong kadating sonata.